Nibingelele ngiphinze kunemukele emaswatla amahle emukulana titindzaba tekophetsa usuku nitabe nitetfulelwa ngoncedile mamba kodwa ke singagijimi nato ungwana lomuhle sitacela sibuke hloko taleto letihamba embili. Indlovu yemhlaba olumangcebeza khweshe namuhla uhole libutho esigodlweni elitsitsini emkhosini wencwala lencane lo mkhosi ungenela elangeni lesikhombisa namuhla kanti nembubo yemhlaba ibheke esigodlweni eMpumalanga. Tihlatse tivakashele tindlebe lamhla kubogogo nabomkhulu benkundla yasesipiki ngesikhathi ke lilunga lephalamende lalenkundla umhlonishwa Jabulani Mabuza banikelela ngenhlanyelo makhabeni kanye namanyolo. Emaphoyisa abophethe igangi letintsatfu ekhathini ebusuku bangalesihlanu letigangi beticetsa kubamba inkunzi empolonjeni eMbabane. Ngwane lomuhle nati tindzaba ngalokuphelele. Indlovu yemhlaba lumangcebeza khweshe namuhla ke uhole yona ke incwala lencane namuhla ingene elangeni lesikhombisa kanti ke nembube yemhlaba ibheke khona ke esigodlweni eMpumalanga. Indlovu yemhlaba olumangcebeza khweshe wabhuza lomuhla uholela ibutho lapha esigodlweni elitsitsini njengoba kusachubeka wona-ke umkhosi wencwala lencane. Lo mkhosi wencwala lencane lomuhla ungene elangeni lesikhombisa njengoba nembubo yemhlaba seyichubekele esigodlweni eMpumalanga. Khona-ke esigodlweni elitsitsini indlovu yemhlaba bekadze singatfe ngemakhosikazi embubo yemhlaba balondolozi labancane emazinyane bantfu benkosi ndunankulu welive netindvuna tembuso emalunga etindlu timbili tephalamende kanye nesive lesinyenti bekadze ikhona ingatsha ikhona imbali lukhona lutsango kanye nalacebetelako. Etindzabeni temsakato eChannel yeMaswati kuyakhanyisile Mabuza Tihlatsi tivakashele tindlebe namuhla kubogogo nabomkhulu benkundla yasesipiki ngesikhathi lilunga lephalamende lalenkundla umhlonishwa Jabulani Mabuza abapha ke inhlanyelo manyolo kanye namakhabeni. Bantfu labadzala labazuzile kule nkundla balinganiselwa emakhulwini lasithupha. Lilunga lephalamende lenkundla yasesipiki lophinze abe ngumcondzisi wetinkhulumo endlini abayisikhulu umhlonishwa Jabulani Mabuza uthe lo muhla wemukelisa abogogo nabomkhulu bakule nkundla ngenhlanyelo umanyolo kanye ke namakhabeni. Umhlonishwa Jabulani Mabuza uvetile ukuthi bantfu labadzala bakule nkundla labazuzile bangemakhulu lasithupha 600 kanti ke baphuma imiphakathini lesithupha yakule nkundla. Uphinze waveta ukuthi yonke iminyaka kusukela ngeminyaka wa 2013 soloke lolu hlelo liyachubeka. Inhloso yethu ukuthi bantu abafunze ukuthi sebendele akungabi nje kakhulu ukuphika kuba ubondla kuhle nako nangabe kukhona kodwa siyakufundzisa thina siyakukhuthaza lokuthi bantu abafundiswe kudweba than kumnika ifish so kuyisayini yekwenda lokho kodwa ke nangabe kukhona nako lesikutholile lokudla siyabapha but nje ke siye sikukhuthathe every year ukuthi vele umuntu akathole tindvo tekuhamba ayosebenza bayasebenza ke kuba kuhle kakhulu nalesikhathi sesibona sebavunile sometimes nami nje ngihle ngiba nenhlanhla ukhanze ukuthi bathi bangavuna bese bayangivetela nabanye bathotelo bahlupule lombila lomandi ngibone sekuchamuka dikhwayikhwayi bathi mhlonishwa ngilombila ngilenhlanyelo lowasibambisa ngayo so kuye kujabulisa kakhulu lokho
eningiloko lesikufisa ukuthi kuchubeke kwendeke. Ogogo nabomkhulu labazusile kulo hlelo batibongele kakhulu-ke umhlonishwa baveta ukuthi utawusita kakhulu njengoba nabo sebatawukhona-ke kuyawuhlanyela njengoba-ke inyoni yaphezu kwamkhono seyikhalile. Ntshontsha bekasicelile nje kutozivusela kwase usipha manyolo ngathi ndathi 5 kg ne 5 kg manyolo 5 kg ne 5 kg yamakhabeni plus nosingwa nenhlanyelo. Inhlanyelo ngithi ubani ngithi kg inhlanyelo ngibani nenhlanyelo nokwasibongile empeleni ngeke sisho sithi kuncane kukhulu ngomelo okuleka ngiphekole Mntshontsha ngeke ngikhona ukuthenga esitolo. Lekula sendele kona vele besikuswela kakhulu la emangweni yakithi ngoba vele besihlasele nayo isiphepho besithi netimali ukuthenga inhlanyelo. Mina nje ngithokota kakhulu bavele bengakahlanyeli nalokuhlanyela. Lenhlanyelo nje lasangiyete yona sengidawuhamba nami ngifake phasi ngikhona ekuthola lenkuthola lokusivuna. Cela ukuthi umhlonishwa kuloku la sendele kona asendele nakulabanye bantu lokhu la sendele kona kukhulu kakhulu kithi thina abantu bala Spiki. Ngithunywe ngogogo siyabonga kakhulu ngalokwentiwe ngumhlonishwa ukuthi asiphelele ukuhlanyela isibonke ensimini because nasekhaya vele bekude nanemali yokuthenga lokho sikhona sidingo sako sibonga kakhulu kuba emabusi. Kanti-ke lo mnikelo waleti inhlanyelo ungapita imali lengange-200 220 kanye-ke ne-220 emalangeni 220,000 emalangeni. Etenzameni emsakato we-Channel Maswati kubika nonto bekutsabetse nginancedile Mamba eSpiki. Emalunga ebhodi ye-BSA athiya tichenya ngalomsebenzi labawendile ikakhulukati ekufukuleni-ke umnotho welive. Sibonga nje ingwenyama ngoba ngumcondo lodenayo lokuthi bantwana sale babuka indlela batatikhwilisa nasikhula thina Mamba bekuthiwa self-employment is an alternative, is an option. Yalo zokuthiwa no, awuna choice. Kuyathokozisa kakhulu ukubona eMaswati ahlangene atawucelebrate uqedza kwekufundza kwabantu ababo ku-11th graduation ya 2023-2024. Yabonga thina sibase ukweni ngalo msebenzi lo ngumsebenzi ba-BSA ke labasibambisa kona nathi sibahlonishwa ngayo le yale kufundisa eMaswati emakhono ababeka inhlonipho embili bese kuthi umsebenzi le bawutholile ngelwadi lolukhulu besabe live ukuthi liyahlonishwa. Leliphupho leli ngiyalijabulela kakhulu. In fact iminyaka solo ngizama ukuthi ngisonzele kubo laba bathi mabaphuma laba trainela bahambe bayosebenza hayi ukuthi batawufuna ukuthi bafundiswe umsebenzi. Siyathi ukuthi ke sagasala ekhaya sithi funza ngekwenda, learn by doing. So sibona lo nyaka umehluko nguleni eminyakeni lo msebenzi lona bovame kubanjelwa le etulo esikolweni eNgwenya. Kodwa lo nyaka siwukhanza sola emavuso lokusho kona ukuthi lenkampani iyakhula. Singawa encourage nje eMaswati ukuthi this is the field to take. Honestly at this era of the time emhlabeni lapho khona ku economy is so falling down, let's create our own economy with our own hands, with our own skills there. I think on the whole ngibonga nje ukuthi kwendeke lokho ultimately utatibonela now the number of bantwana labatawo graduate namuhla. 25 years ngabe sengiyawufundisa eVoctim as an electrical lecturer for 12 years ngaphinde ngafundisa khona eBSA for 2 years ngendeya yona electrical. So mina qualification yami I'm an electrical engineer and I specialized kule HT cabling eBramfontein in South Africa. Ngithokoze kakhulu ukuthi selifikile leli langa le-resource mele sethemba ukuthi konke kutawuhamba kahle ngokwethemba nje konke kutawuba
Litiko letemfundvo lithi bafundzi labaphothula emanyuvesi abangajajuliswa kuphothula kanye nje kuphela kodwa abahlale bakukhuthalela ukuthi bachubeke nekufundza kude batoba semathubeni lamahle ekuthola umsebenzi nekucala emabhizinisi. Lokhu kuvakele ngemcondzisi wetemfundvo eVenlakangwane Dr. Mngomedulu nakuphothula abafundzi beWorkers University College. Likolishi leWorkers University College kuthekela phothula bona-ke bafundzi lebekade baceceshwa ngaphansi kwetinhlangothi ezitahlukahlukene lefakhatsi bona-ke buthishela betekuphepha nato-ke bomabhalane kubalwa letimbalwa. Kanti-ke umcondzisi wato-ke temfundo eveni laseSwatini Dr. Thoyakele Mngomezulu uvetile kutsi balitiko temfundo bayabakhuthaza bona-ke bafundzi ukuthi bangagcini-ke kufundza kodwa nababahlale bafuna-ke lokungcono kunalabanye kute-ke batoba semathubeni-ke langcono. Uvetile kutsi-ke impilo seyidzinga ukuthi umuntu angavilaphi-ke kuloko kulakwendako kute-ke atoba nemathuba langcono ekuphila nekuthola yona-ke imisebenzi nokucala wona-ke emabhizinisi. Continue to learn, grow and evolve. By embracing lifelong learning, you will be equipped to face the challenges and opportunities of this ever-changing landscape. Always be above your what? Your peers. It's a degree, it's a certificate, in what was it's a diploma. But the people who make it in life are those who are always above what? Above their peers. Engameli nemsunguli wayo-ke iWorkers University College umnumzane Black Mkhambizi kutsate bona-ke bafundzi bekade baphothula ukuthi kufuna-ke ukuthi kucabanga kwabo kungasafani-ke nalabanye kodwa bahlale-ke bafuna ukuthi thuthukisa-ke etimpilweni kodwa babe bantu-ke labacotho nebantu-ke labahloniphako kute-ke batawuphumelela-ke eveni nalapho batabe bacashwe khona noma-ke basungule khona-ke emabhizinisi abo. Always talk of Bloom's taxonomy. If you can use Bloom's taxonomy in education, then it means your things will be straight. Because it is very simple. You must recall your information, understand that information, analyze that information, apply that information. After applying, then you must create what we call information generation. You have reached the top. They call it is higher order thinking. Higher order thinking. Kanti lona-ke likoliji leWorkers University College liselibonga kakhulu kuye uhulumende welive leSwatini nabo-ke lababuke yona-ke imfundo lephakeme lapha-ke eveni leSwatini ngokuthi-ke bahlale-ke babasekela njalo kute-ke batawukhicita bona-ke bafundzi-ke labasekutulu. Etindzabeni temsakato iChannel eMaswati kubika Gary Carlos ngisemoneni. Maphoyisa embube abophethe igangi letintsathu lebetibamba inkunzi embolonjeni embabane letibophe emalunga emndeni tathatha imoto kanye nempahla lena-ke naletinye eMaswati lamahle ngelesitabuye nato nasibuye ekhefini. Bycash Hardware offers a wide range of industry-leading painting material from roller brushes to a variety of durable paints. We have everything you need from high-quality aluminium windows to elephant doors. Bycash has the best electrical materials such as conduit pipes and house wires. High-quality roofing material like strong timber, heavy tiles, IPR corrugated iron and nails. Visit Bycash today and get the strongest building materials such as wheelbarrows, mesh wires and reinforcements. We offer the most popular cement. At Bycash, we have unbeatable prices for irrigation pipes, maize and water tanks. We offer convenient delivery from all our branches across the Kingdom of Eswatini. For more information, contact us at 24371 710. Bycash, buy quality, buy it less.
Sekuvela kunjalo ingqayizivela yeMbabane crossover. Inhlangano yePhilani Maswati ibambisene nenkundla yeMbabane East neMbabane West. Ithi phetha kahle umnyaka uphindze uqale kahle umnyaka ngeMbabane crossover. Mhla ka-31 December 2024 at Prince of Wales. Sitawucala ngekushukumisa umtimba ekseni ngema-aerobics na King of Squats lobuya eSouth Africa. Bahlabeleli ukhona Mduduzi Ncube waseSouth Africa, Big Fish, Linda Dlamini, le-EDZ, Police Gospel Messengers, Zulu D, nalabanye labaningi. Ikhona nemidlalo yebantwana nga-100 amalangeni nje kuphela udawujayiva kuze kuse nawe ufake isandla ekusitheni bantfu labadala eveni. Ungaphuthelwa iMbabane crossover. Sinemukele Maswati lamahle, simukele kakhulu uthanda kuvula i-channel yeMaswati. Sibonga nalelo solo ahleli kanye nathi. Sitachubeka na Dotinzaba. Induna yelitiko letemfundo umhlonishwa owenqumalo sowudumseleke bafunzi abaphothule eBSA ngokuthi ke bakhone kufundzela wona ke emakhono kuthi batawukhona kutakhela emathuba emsebentini. Lesikolo sase-BSA Training Center sesineminyaka le-11 sabakhona kanike kuphothulwe bafunzi labangemakhulu-502. Lo msebenzi wekuphothulwa kwalabafunzi bowukadze ubanjelwe kaManzini eMavuso kanike bewusingatfwe ngiyo-ke indvuna yetemfundvo lekungiyo-ke indvuna owenqumalo lovetile ukuthi ingwenyama yachaza ukuthi kete makhono timcoka kakhulu. Kanike labafunzi baphinzeke bakhuthatwa ukuthi bayeke nakuhulumende bayawucela dona ke timali tekukhona ke kucala emabhizinisi. Udumisa nje nani lokuthi lo lesenikutholile nihambe nyosebenza. Ingwenyama ke isithumile vele yathi lethi indzaba activate nitawukhumbula lokuthi nakaba kwakhona kuya euniversity bekungazi ukuthi lokhu is second choice. Kanti lokhu kumcoka kakhulu letemakhono noma nyalo bayaphuma euniversity ukhanza ukuthi kude umsebenzi. Executive Director waka-BSA Training Center Bongani Dlamini yena uthule ngalokhu semthethweni lama-graduates ase-BSA Training Center 2024. For your pockets to be full of money, there is a simple solution to that. Kabanga ungaqedzi. If your pockets are empty, you were lazy to think. If your pockets are full, you have think and you have proved to everyone you can think. I am a result of deeply thinking and problem solving. Ema-courses lentiwa ke kule sikolo yafaka ekhathi i-heavy plant mechanic, motor vehicle mechanic, auto electrical wiring, plumbing, health and safety, fashion and design, commercial, catering and hotel management, kanye ke ne-welding. Nginonhlanhla Twilight indzabeni channel yeMaswati kaManzini. Emaphoyisa yembube yabophethe igangi letintsathu ekhathini ebusuku bangalesihlanu lebecetha ke kubamba inkunzi yembolonjeni yeMbabane letifike takhunga emalunga yemndeni tathatha impahla kanye nemoto lokungabita ngetulu kwa-150,000 emalangeni. Kuthi tinyangeni letendlulile umphathi wamaphoyisa Vusimano Masango waphakamisa ke umkhankaso wekuqinisekisa ukuthi amaphoyisa abonakala eveni lonke likawuphakamisa ke ngaphansi kwesicubulo lesithi sikhona ucala sitakucetha kanye ke netingoti emgwaqweni. Kanti ke amaphoyisa abonakala chuba wona umsebenzi wawo endaweni letahlukahlukene. Kanti ke kuyabonakala futhi nokuthi itigila mkhuba solo tibambe njalo tafuna ke emasilamasha ekugangela wona eMaswati. Tsitelo mhla ebusuku umndeni lohlala embolonjeni wabonakele matima nakufika ke itigila mkhuba tikhunga emalunga emndeni tithatha impahla kanye ke nemotolo tekhala temuka nayo noke emaphoyisa njengoba liso lawo lingilelo lelikhaliphile akhonile ukuthi atibambe letigangi letintsatfu avele yatifaka khona esitokisini. Madlala nomaphoyisa Senior Superintendent Phindile Vilakati uyachaza ngalendzaba. Uqiniso msakade ukuthi namhla ebusuku emaphoyisa eMbabane akhonile kubamba imadvodza lamathathu kulandzela ukuthi ahlasele kulenye elikhaya afike akhunge bantfu athathe yonke impahla langayithatha nemotolo yabo. Timpahla labagcine batithatha ke tiyafika 158,000
ngema-patrols ke lesichubeka nekuwenda njengaloku phela iteam yethu yalomnyaka ithi sikhona singamaphoyisa embube sakhela ugange kwenta siciniseko sokuthi siyavikela bona bucala netingoti sikhonile-ke ukuthi sibabophe laba bekunene sikhuluma nje batawubhekana nayo ingalo yemthetho netimpahla-ke tikhonile kutholakala ngakulokunye siyeva lokuthi solo bakhona laba labatawuhlasela eveni lakangwane laba buya emaveni abomakhelwane kakhulu kati bathagethe ema-ATM asisho-ke simaphoyisa ukuthi lokhu sesikutfolile solo siyacinisa kokuthi sikhona vele kuto tonke tinkhalo siphindze sikhuthane nabosomabhizinisi kuto tonke tindzawo kokuthi abacinise noma babhifaphe i-security yabo ababe nebudlelwane lobukhulu nemaphoyisa kuze kusina sekukhona lokwentekile bakhona kushayela station commander masinyane akhona kusukuma ngekuphuthuma laba bekunene vele babanjwe siyathembisa kokuthi sitawenda konke lokusemandleni ethu simaphoyisa kwenta siciniseko sekuthi sive siphephile kula maholide siyabonga vele kade sewuphindze wakhipha sixwayiso ukuthi sive semaswati kanjalo nabosomabhizinisi abenesiqiniseko ukuthi impahla labanayo iyaphepha kanzi-ke bosomabhizinisi abaqinisekise tekuphepha njengoba kufakelwe ukuthi kukhona tigangi letihlose kweba imali yeveni lokufaka ekhatsi nekubulala yona imishini yekukhipha imali kanzi-ke Vilakazi ushilo ukuthi amaphoyisa abuke ngeliso lelikhozi futhi naleli bukhali kubonke bucala obungahle benteke eveni nalobo lobuhleliwe Ngimbali Mavuso endzabeni emsakazo wechayela eMaswati nakhayisile Mabuza eMbabane. Ncobile Thelalo ungumlaphi wenzabuko uthi uhlasaleke kaMadima ngokwamoya empilweni yakhe uthi emalangeni landlulile ubone ngemamba itheleka ke endumbeni yakhe iconze ngco kuye uthi ke ucela labo labakhanyiselekile ngetindzaba takamoya ukuthi manje bamlekelele. Ethela wasespiki uthi indlela lahlaseleke ngayo ngekwakamoya imenda ngadi nokuthi sotawuthatha ina ibhicinane uthi kungekudzala nje ungenelwe imamba yaconza ngco kuye uthi wahlola njengoba kangumlaphi wenzabuko lowathwasa waphothula uthi wathola ukuthi vele kukhona inkinga lekhona kukhona labalwisana naye uthi kunginyalo akakhona nekhamba kahle ngoba kusukela kwacala lomnyaka losetulu wabanjwa ngumhlwebo losolunga laphekina namhla lokho uthi nje umhlwebo umbamba kanzi vele ungumuntu longasiyo kahle kusukela ke ashaywa ngumyeni wakhe naye loswashona emhlabeni. So while sisahleti ke bekangumvulo abusive nje ngimangishaya endalo kwanalokho ngineba lo wami ngithi nangihambile ngiyekubambana embabane athathe bambangene nabo endlini alale nabo lendlini so sacabana ngalokho waze fika esigabeni sekuthatha insimbi angishaya ngivohlodela etandla latulu nje nginemugudzela sengilathangeni angasakhoni ke kwenta tintfo letinengi. Ukuphinya bete kanjani lokho nje empilweni yakho? Cause nalishisa kakhulu nje ngiyiva ngathi ngimida something lokubova bese siyakhukhumuka nalesandla ngileli nyawo ke bangifake umhlwebho wesifulane since January isifulane na uhamba kulaba ngakusita noma etibhedlela basini esibhedlela ngaya banginiketa nje kokuphothisa lobuhlungu bakwacishe kwathula nje kwalawo malanga ngalokuthi ke nami ngisebenza ngaso sinfu ngase ngishayela labadzala kunami ngiyabuta ukuthi ngente njani bangitshela ukuthi wasifulane yenda lokhu nalokhu bathe kodwa nje ngaleso sikhathi lokuphinza ecayela phasi kwashisa lelanga kubuya mfamfatha lamathambo lekhathi ngacela ukuthi ngaba khona labangangisita cause angathi ukuthi inkinga ikuphi cause ngathwasa ngacetha ngenda konke lekumele kwendiwe ama-customer kanje kwathi nje nangisefika emva kwaloko kwathula thu ngicabanga yikule inkinga nangivala abanye bathi inkinga lenkulu ila kulenzonzo ufuna ngiyohlambulula lenzonzo and i-challenge ukuthi yebo ngitayihlambulula lenzonzo ayihlangani nalaba ifuna ibe nendlu yayo ngitayibekaphi and-ke kulukhuni cause nasekhaya nginaye emake nawe uthi uyabika ukuthi ati kunje akangeni cause nalapha suka silale ngangangenelwa nayimamba khona la ngikhathi and beyiconzeke imi straight
uthi lokungaphili kwakhe kanye nalokuhlaseleka kwakhe sekumende wangakhoni nokuthi aphume ayophanzela abantwana bakhe kangangokube akakhoni nokwakha indlu lecinile. Uthi lena lebekalala kuyo iyanetha iyacala-ke kuhovoka wase-ke sowuthuthela endombeni yakhe lapho sahlala khona nebantwa bakhe. Uthi uyacela ukuthi noma ngabe ngubani longakhona kumsita noma ngabe ngiluphi lusito kungaba kumakhela indlu kuvula isikhwama sakhe seyolapha njengoba athi amakhasimende akangeni kanye-ke nekumelapha. Kanti-ke labo labangafisa kumsita bangamthatha enombolweni yakhe lethi 76834819 itinzabenti channel eMaswati kubika Ncadile Mamba nanontobe uthaphethe isipiki. Gogo Alice Mkwena wasensangweni uthi ubangathi belungu bakhe labasebenta iminyaka lengama-22 bamendela phasi bangakhoni kumlekelela lapho khona bekabadzinga kakhulu. Uthi wasesoyatama ke yena ngemandla lebekanawo wasesemusha kwakha-ke indlu lecinile lenyalo seyishoda ngokuthi ifulelwe. Ngakho uyacela ukuthi sive mane simlekelele ukuthi akhone kuyifulela njengoba lena lahlala kuyo sengekho nhlobo yesimile esikahle. Gogo Alice Mkwena wasendzaweni yasensangweni loneminyaka lengama-77 uthi-ke wasebenta iminyaka lengama-22 asebenta bona-ke belungu. Uthi-ke wanela kubona ukuthi emandla sayamphelela wase-ke ucala kwakha indlu yakhe ekhaya. Uthi-ke lokwamvisa buhlungu kakhulu-ke ukuthi belungu bakhe bahluleke ukumlekelela ekwakheni indlu leyo-ke kube indlela yokumbonga emva kokubasebentela iminyaka leminingi kangaka. Mkwena uthi ngenxa-ke yekuba bede emandla wabeseke uyahluleka ukuchubeka nokucedzela indlu yakhe. Uthi-ke uyacela esiveni ukuthi noma-ke setingapani letitsengisa tona-ke timpahla tekwakha kwekuthi-ke timlekelele amane-ke afakele uphahla endlini yakhe nalokunye-ke lesekusele kude atawukhona-ke ukuthi asale-ke alala endlini yakhe. Lapha nje mntwanami kufuneka i-roofing nokuthi-ke le ndlu lelinye likamelo lashoda lilayini. So kakhulu nje le roofing. Ukuthi nje iphele yona ngoba vele phela iphelile kuphela ukuthi akuzange kuphela lelinye lilayini bese ke vele iya fakwe emagaba. Inkinga yami nje mina nayo indlu. Sengizamile nasebuqopheni bami ngayisebenta ukuthi kumbe mangisasebenta kwaphela le mali ke bebanginike yona. Lapha sekude nalapha ngilala khona lapha wabukile kulamalanga nje kuphakama loliphala. Nekudla-ke vele kude uphila lapho umakhelwane nje bokumbona nje. Mkwena uvetile ukuthi sowukhalela nje emandla akhe lakha ngawo lendlu amane-ke athi andlula emhlabeni amane-ke aphumele kuyo. Ndzabeni temsakato iChannel eMaswati kubika nontobe kutshabetse nginancedile Mamba ensangweni. Tingako lebekini phathele tona namuhla Maswati lamahle kodwa ngakade phethe ngalokuphelele ngidawuphindisa tihloko taleto ethambe embili. Incwala lencane namuhla ingenekelani lesikhombisa kanti-ke beyiholwa-ke ngiyo-ke indlovu yemhlaba loMangcebeza Khweshe. Tihlathi tivakashele tindlebe bogogo nabomkhulu basesipiki ngesikhathi-ke ilunga lephalamende lalenkhundla umnumzane Jabulane Mabuza abanikelela-ke ngamanyolo inhlanyelo kanye namakhabeni. Emaphoyisa eMbube abophe tigangi letintsatfu ebusuku bangalesihlanu. Letigangi beticetsa kubamba inkunzi embolonjeni leseMbabane lapho tfike takhunga emalunga yemndeni tathatha impahla kanye nemoto lokungabita ngetulu kwa-150,000 emalangeni. Tiyaguca Maswati lamahle nichubeke nibe nekubukela lokunhle etinhlelweni letitawulandzela nisale kahle.